Ole, hay ka video thara kal ulom le chewa vo inni hi ni sompa li jun ni sompa li ani to a chuanin vo inni a henin summer fragrance panga karon share don chewa karon soidang turin dot hi particular order ani don lowa ama ero chu ama sabera hem panga karon share don chewa ma ero chu ama sabera tan hianin kalisa karon da ni lem lo anh em ni karon mention dona hay hi chu Versace Pro mania hay hi samara chon karon so easy a simple mema arima fresh citrus ania citrus hian bergamot ania tichuanin musk te oma aromatic ania lemon spice notes te omvea ama ero chu anasalova chuti ro chuanin enge a fresh mm tahan kan enjoy nga citrus te aromatic te ni chiang ka soyang khan mo chun fresh spicy oma florals omboka rose te oma ama ero chu rose anon fragrantic a hen anon da tela ama ero chu ke nga hen ka hnim hian rose engma ka pick up tel lo ani scent a hian ama ero chu alo omani pon a pick up thein pon in lo pick up thein mai ama chu ke ma chuanin rose rim engma kan hing khan ka shetel lo ani ti chuan green antia green hini roli ani in ka shia green ti top hian an da fragrant ka hian ti chuanin clavicage te geranium te amber potlem oma soita ka khan mask a base a ombogani ti chuanin a rim khatia ron rim tliang fai fresh ringot tur ron tizia omdewa tan khan heta a sweet ron petu tur arim sweetness ron petu tur a khanin thongka beans te claim da telani boka chu hei lista karon da tel chi alowa mo chu karon mention telani chu ti chuanin pakhat dangle lista karon da lo bok hi aman tlom du tan chon the body shop point mask kha samara chon du thu sam ka ti bokania hemi maski na hian white mask chu maski kha anasale zuala achan chu concentrate chu ni lo ma se heng a hian mask a in concentrate ani ti chuanin manan wa ma ke pon ka mang na sa china tuna po hian kala nei renga ama chu karon show lo mai nga heta vaban chople te nga ya ka perfume shelf chuwang chuan ti kha karon mention ani a kha mi te po kha leita ula aman tlom ve a tha ve a ti chuanin summer man anuam sotang ti chuan kalisa kan lutanga apanga na hianin apangana karon soitur hi Dolce & Gabbana Pro mania light blue Dolce & Gabbana light blue Pro hey 125 ml ania zo chap to hey ka video reng karon lati tel ngai lo win ka sia tun ma summer fragrance recommendation karon nei thin te kum dang ate karon nei thina te khan hey ka da tel ngai lem lo win ka sia ama ero chu tun chuma hang ganon da telanga azo don lama ani chu Dolce & Gabbana light blue Pro hi arim hepo hi citrus thawania ti chun fresh spicy omboka aromatic ania a woody boka woody hi chu tu ko woody ani lo ama ero chu a base aron woody a arim arein arim tuya a masculine memboka fresh spicy hi kanin ka chi hian arim ma hian ngala tia kon spray chinanga kan ka chi han a fresh spicy kha ari machine ngala tin citrus a hian ngal boka ama ero chu woody ero chu heta a base ani vaina rimare nuwa khan aron shia chho tani ti chuanin hei heta hianin grapefruit te oma bergamot ni china ka sei to nu tho ti chuan Sicilian mandarin te oma juniper omboka a middle notes of pepper oma rosemary te Brazilian rosewood anti te oma base a hen musk ongle ama chu anasala ule zualani amma ski chu tu gina shiad lawa ama ero chu kemin aron lang ve re ani chu ti chun incense oma
oak moss oma oak mossik ta hen ka pick up lo shim e abe sa anon da fragrance ka hen anon da amaro chu ka man viau nuwa po keima chuanin oak moss rim ka shelova oak moss rim ka shen na ber chu Christian Dior Gridio khan achiang em oak moss khata ka pick up thei ang khan heta han ka pick up thei lo ni chu om zia chun ti chuanin incense ro hi chu ka shetel thei dewa chu tu gina namna salova ama ero chu incense kha tlem chu asia re boka arim tuya samaratan du thu samania ama ero chu hei fresh spicy te telawa hen tlema a fresh lut tuk lo de ti emwa a fresh ka du ti tan chuan light blue au extreme kha ni arong apol as well hei ai hen Dolce & Gabbana light blue au extreme purom thoha karon recommend lenga phe chetan po Dolce & Gabbana light blue for women ka au extreme thoha arim tu emema kha po kha ka nei china ka nei to lova ka declutter to achan chu mechi perfume kol ka nga lu tu glowa ka kol chun chun te po ka declutter zung zunga ka po ka declutter zinga tela ama ero chu tu hnuwa hian nei le ka latum le don ani achan chu arim tu ya arim achang ka nga ti chuanin hei hi number 5 a koron soi ni chu particular order ani lo ka tina chu tu na hian particular order in kan soi don chinange ti chu number 4 a thomfu cha changin thomfu Neroli Portofino ode parfania Neroli Portofino hi thomfu ro ka soi to thina e keima chuanin atlan na lo ber te zinga mi ania ama ero chu summer fragrance big soita ila summer fragrance big kan soi don chuanin hei hi acha topa arima rea arima fresh ta hen amena ko chu angai te ang bokhan citrus arim asian na sadera ti chuan hei hi adang nena khai khina adang lam na chu ta hianin white florals atelani white florals arima shade boka afaya atlianga ti chun fresh spicy om le aromatic om le tan uji lem lewa amai chu aromatic heta tlem aromatic kan ti chun spice ron pol ve deu ang kha ania khamiero kha chuanin uji ron list te lo ma se khami aromatic ani na khanin tlemin aron ti uji ve dewa kha arima thatle zwana nia ti choin a top notes are hianin bergamot te mandarin orange te lemon te bitter orange te lavender te rosemary te myrtle te oma ti chon heta I myrtle kan ti hi white floral chi khadania apar sinte te avara parchi enya kha aron shading ga sheta hian ti chon middle notes a hian in white floral vekanon da boga ei chu wang chu ani karinga hemi hi a unisex ma me chetan po du thu sami patan po man thei vek si khan a tha thoni chu ti lamkong zonga chuan ta chuan a middle notes a African orange flower oma neroli oma jasmine oma ti chuan a base notes a hen amber oma muskmallow oma angelica po hi a base anon da hi white floral chi khat thawani ama ero chu white floral ti khan par chu var par chu kan khani velem lo angelica hi chu tlema a hlom tel tela nge creamy rong de wang chi khani in she thawin karinga tam tak chuan ti chuanin soita kan khan hetian nim hian neroli portofino hi citrus asian ngala white floral asian ngala ti chuanin kanin ka khan khami te pahni bokha a projection ron tin na tu ani ama ero chu arei nuwa aron musky ve dewa aron pepper rim te ron shade ve dewa aron spicy ve de heka tlemin khatiang kha arim rei nuwa ania arima changkanga mi chetan Peichuan ka kimana kan namain kimana ka in ka man ain me chen manin rim tu ka ti zo ma ka ringa achan chu he straight up fresh fragrance ania kema chuan hetiang lampang straight up fresh
situation ni phei chuanin atlan anu tuk lo thina chuang chuan hmeichhia in an hmanin rim tui ka ti viau zo ka ring an lo pon mi pa pon hmang se keima ni lowa midanga nam se rim tui ka ti viau ka ring chuan soila soi nu thomfot ro ro wa thomfot kanga viawa thomfot ro ro wa hei ka da sang vak lo a chan chu ka thomfot nei dang ho hi rank ngai na po om lo khopa ka du te de thau an nia top 5 ron thang don ta ila ka buai ve ong ti tur ang khopin e thomfot hi ka ngai na ti chuanin a dot le a hei hi ka video ka la ti lan ngai lo ania kumin kum tira ka nei ka video ma sa khan ka unpacking video khan in karinga alo clear chuan hi M Micallef Martin Micallef ania chumi tang chan osai thor nia arim hi a changkang topa asial emema osai to hi chutin alalu tunglova ka soi to thina Micallef ro apo ilangin gold te alar adang po alar tak katam hemi house big Micallef house atang hian ama ero chu hei hi tu manan soi ngai vak ka shelawani YouTube apo recommendation video de kan ena emo recommendation video alang ngai lova asan pa in review te omem tin ka cheka asan pa in osai review kan zonga a omang lawani e claim te chu nanon review ve ama ero chu engeni apu angin fangna a hlo ka tia keima chuan heta hianin rim dang zong aya keima a chuan hiat shan nal na chu le adang zong ne te khin po e fragrance a hetiang rim kala nei mi lo chu e engeni lemongrass kan ti kha mizo tong chuan dirim tui kan ti maya lemongrass rim te ka share ata hian an no cha hen ron in list lem ka share lawa kan in le zoi chinanga amena ko cha chuan aromatic ania hai chu chiangreng citrus ania hei po kala share tho fresh pine sea herbal marine notes te woody te musky powdery fresh balsamic tiang zong kha amena ko cha anon da ania ti chuan a top note cha hen tan c note cha tela amain sino cha tel ti ka shelo ama ero chu ka in ka khan ka she thei ani chu ni a marine vibe ka tia ti chuanin citrus atela he chu shiat sa grapefruit te tela a middle note cha myrtle ni chu kan soyang bok white floral chi khat khania marigold atela marigold tel na hi atam lawania e ta hian a tel le tla ni marigold chu mizo tong jon der ken ania e kan shiat vek ring derken rim tel na hi atam lo khom maya ta hian hemi anots ka chiara hin ka shia tak chu ka in ka khan marigold rim ka she thei ti ka in che chuak ama khan ka lo ngani ka lo no chi siam lo ama chu ka chiar khan in arim ka feel dan ka she chuak thei ani chu base no time mask oma exotic woods oma sandalwood li amber tel bongani ti chuani soile soi nu ta hianin engma lemongrass anon list tel no shima amaro chu ka pick up theya chi chuan marigold po kha lemongrass rual khang ka pick up thei bo kani chu apatni khan chi chuan hi a fresh a marine notes atela wangin adaya manan nuama summer tan du thu samania hey signature fragrance atana tlak ni in ka sheboga achan chu a versatile summer anuama winter atepo mangdoi la anuam don thawani achan chu ta hianin sandalwood te amber te lakhang kha arimati thika amber hi arimati ke mema atak phe hi chonin summer man chi mi lo ni amar chu ta hian on da taklova winter man nuam si summer man nuam box si turin tin exotic woods oma woody pangai exotic woods sandalwood in por kha winter apo rim nuam tur a base rim cham rei tura khatianga kha changkang to pani mai he tin a texture hi a bacho shim hi a changkang boka hai texture pangai tak oma so
ari rak the ani han hi apo khan tin hei pakhat na da ka duwa ama ero chu pahnina karon da ri mayanga a chan chu pakhat na ka da tur hi a pakhat na ve ve ni mai ro se hei hi bloody chanel tang bloody chanel ode phafa nia ode phafa hi ka recommend ber na chan chu ode toilet kha chu alaita arim tuilu tuka summer hi ta phechon du thu sam to pania ama ero chu du a in alai mama akai ma chuan le a longevity kha hamiang hena thalawa tin perform om le perform kha arim atak le deu sheta a longevity ero chu du thu samania ama ero chu summer heat puilu tuka hei tuna phechon delhi a ka oma summer heat puilu tuka chuna chuak donila perform kha ka in cup du lo mai thei ama ero chu ode phafa ero hi chu engtik lai po in summer day and night in man char ngam arim tuya ta han citrus oma amber oma woody warm spicy aromatic fresh spicy smoky balsamic fresh green katiang zongjong kha amena khocha atel vek ani chu tin hi arim hi simple do angina langa ama ero chu a complex ve mema a smart mema a formal event a special event a po mangila tu thu sam formal topa arim hi achang kanga a sexy bong mi patan tin kum tuan man the ni boka signature fragrance ron recommendation on siam donila hi ka da teng nge boka a chan chu signature fragrance tan du thu sam ani topa tin a powderia a musky boka Chanel hianin an fragrance ring lenga hianin an mani signature de turang hianin aldehyde si an pol thin ani kha mei che perfume siam na phechon atam le zola heta po hianin mi pa ta na anon siam a hian aldehyde anon da tel thoni amero chu a taklova arimaron shelu tuklova aldehydes ka amero chu arim ti chang kang tu tok vel chona shiat ve ani tin pink pepper, the bergamot, the coriander, the large ginger, the nutmeg, the jasmine, the melons, the boka incense. Omaha hanaron ti smoky Changkang top ani mai amber ni chen soi tang han chon sandalwood patchouli te amberwood labdanum te atela hei phang zong hai lo tu khopa tha ka thi top mai hei bloody chanel ode phafa ni chu tuna hian tu ten emo mi pa bi ka perfume man tur ka dua signature enge ka manang tamdo ka du si lawa pakhat chia ka dam chunga man ka du si ti ta se hei option a ka da tem nge ang bloody chanel hi ka ko mu nge ang chu ti khop choni ka ngai na a rim tu ka tia ka du a changkang bo ka ni chu ti chuanin a top bera karon soi tur hi creed silver mountain water nia silver mountain water hei arim hi ka soi to thina samara tan du thu sam top atsang kanga arima fresha arima daya mema ta hian a main ko chu green the green notes mo citrus, the fruity, the musky, the woody, the aromatic, powdery, fresh spicy, fresh floral. Katiang zong ka main chords are o money. This one in a top note and bergamot le mandarin orange. Oma middle notes green tea le black currant. Oma base note musk, petitgreen le sandalwood, galbanum. Kanka base notes and yeah. This one in a kan soi chun zo manga creed silver mountain water hi arim karon soi dan karon soi photo thina karon soi dan a chun hei poi karon soi photo ila video karon da tel karon feature tel lo nei chu rei to a chan chu enge huna kal zela fragrance thar dang ka nei bel zela khang kha karon soi tlang pu thina ni ama ero chu tu huna hen hei ka soi le du a chan chu 10 out of 10 fragrance top ani mai ti chuanin hemi bloody chanel po hi
10 out of 10 ka da ngama ama ro chu 9.5 te pon ni theng chu 9.5 ti ma ngo chon hei hi 10 out of 10 kan ti nge a chan chu samar tan bi ka mo ka soi to china tlang sang de wa vuringa abo tlang vurama ani chumo khatianga khan thi ron tho de heu ta se emo vuram ni lawa po tlang sang de leka e samara e tui luang ri te khi phim ron tho heu te khatiang ang zong in pol khamin feel tian thai ani hemi ka in ka hian age khi vot tho te summer hi ta ka in ka pon khi vot tho te min feel tian thai arim tuya arim achang ka nga asial emema i summer tan chun pakhan ani aphu in ka ria hian chuanin adang lang te po garon la discover zelanga hei hemi ron thak tu te po hian non la om zelin karinga le ka video siam le hi for the time being tiang deuh khan ahun lai azira pakhan na panina pathumna thena ni thina wangin tuna hemi pakhan na ka date po hi nakina chuan ni august have la te chon pakhan na om to kherlo wang august thak mana tan chuan tiang chi a khan in lo she thiam thei mai karing ti chuanin khati zong kha ka video voina karon siam thei chu ni le ta sela ka video te alo thir chunang angina min lo ngai lut saka min lo like saka min lo share saka a thei page min lo subscribe min lo share sak turin kan som chawa te chuani in du zong ang te ka siam chhuat thiam theinan comments emo ka Instagram karon link bokanga heta description Instagram ko private message pun chu tiang la pang deu chu ron ti theyang em chu tiang lam pang chu recommendation ni lo siam thei em ti te po kha suggestion kha non pe thei ve ka ni chu ti chuanin tun tuma tan chuan ti zong kha ka video ron siam thei chu ani ino lok pui ka base ya pakhatin lo nei ni point in samar man anu mang ti ka ringa tin hei tuna hian kan soi le lok ka o hi a fi alawang ti ka hlausia fan te ka offer ruma ka in kal ka in khar khuma alum lu tuka ti chuanin hei ka than na sa mu ka nuam vak lo mai thei ama ero chu intan ani chu khati zong kha ka ron siam thei chu ni mai ro se kan in ti dai le than to nge in sabai in bye bye vek le video to dia kan in hmu le theu do nia